ariko akankubaze ntabwo izi ntambara ubundi izi ntambara ziri ku isi tuzita ni chess game, ni umukino. Ntabwo bashobora guhagurutsa biriya bihugu byose bakabyemera kuza kurwana no kuza kurwana cyase umutwe w'inyeshyamba. Ibihugu byose nka biriya bikomeye muri Afrika bikaza hatari ikindi kintu cyinshi nyuma yabyo, kandi Kigali gishobora kwijurwamo n'ibihugu byinshi byo muri kano karere. Okay, ushobora gusanga ibihugu nka Uganda, u Rwanda ndetse na Sudani y'Epfo byije muri kino kibazo. Tutibagiye ko na Kenya nayo ishobora kwinjiramo, kuko ubu hariho umwuka mubi udafite aho ushingiye muri hagati ya, ntabwo biriya bihugu bishobora kuza uko byakabaye bikomeye ngo bije kurwanya M23 agatsiko k'abantu bitwaje intwaro nk'uko kavuga. Hariho game, hariho umukino mugari, and ntibizana gutangaze kubona M23 ishobora kuba ifite intwaro ishobora kutariza ibyo bihugu. Who is arming M23? Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe. Pastor, ni amahoro? Ya, ni amahoro, turashima Imana. Namwe turabasuhuje kandi tubashimira umurimo mwiza mukora wo kugira ngo bujijure abantu benshi batuye isi, cyane cyane abatuye muri kano karere k'ibiyaga bigari. Umurimo mukora w'itangazamakuru n'ibiganiro binyuranye dusangirira hano, twibwira yuko icyo bifasha ababyumva. So tukaba tubashimiye rero uwo murimo, kandi tubona n'umwanya wo gusuhuza abakurikira Pastor Peter Musisi official bari hirya no hino ku isi. Twibanda abavuga ikinyarwanda kuko ari abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bakize bari mu karere, mu Rwanda se, mu karere k'ibiyaga bigari se, hirya no hino muri East African Community, no hirya no hino kuri umugabane wacu wa Afrika, n'abatuye mu yindi migabane ikigize umubumbe wacu w'iyi si turimo, n'abari mu birwa bya hafi n'ibyakure bikikijwe n'amazi magari. Twibwira yuko muri amahoro. Turabakunda rero Abarundi n'Abanyamurenge, n'abahangaza n'abashubi, Rwandafone, nubwo muri mwugarijwe n'icyago cy'intambara bo muri Kongo y'Amajyaruguru ndetse n'Abanyamurenge kuri umwihariko, turabasabira. Abafumbira n'Abahororo muri Uganda, namwe turabazi kuko muri bene wacu. Tunezejwe no kuba duhuriye kuri uru rurimi rero, nibura nubwo twaba tudafite ikintu cyane tumariye, ariko nibura twarwumviramo ijambo ry'Imana, Imana umuremyi wacu. Turabakunda rero, Imana ibahe umugisha kandi turabifuriza ibyiza. Ya Pastor, nari ntangiye mbibwira abantu ko tugiye kuganira n'abantu ku ntambara ziri hirya no hino ku isi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bose umaze gusuhuza n'abandi barabizi ko intambara mu burasirazuba ikomeje. Ni nako bimeze mu burasirazuba bwo hagati y'ibihugu bya Israeli, Libani, Yemen, Syria, Iraq, Iran n'ibindi byose. Uburusiya na OTAN nabo nuko intambara irahari, hari inzara ikomeye mu ihembe rya Afrika. Ya Pastor, kuki uyu mwaka 2025 ari umwaka ugaragara ko ari umwaka w'akaga mbere na mbere? Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka ukomeye kuko ni wo mwaka ikinyejana kizaba cyuzuye, uhereye inama ya mbere iheruka y'abadayimoni yabaye mu 1925.
kuvuga ngo niyo abadayimoni biradutangaza twese ariko niko bimeze. Igomba rero kuba buri myaka 100. Izaba rero muri uyu mwaka 2025. Umwaka uri imbere. Umwaka ukurikira uyu. Ikindi cya kabiri muri uwo mwaka ni uko hari gahunda yihariye yo gutangira gukoresha intambara yagenewe abantu yitwa weather warfare, yo gukoresha ihindagurika ry'ibihe ku mugaragaro, cyane cyane gukoresha amapfa ndetse n'imyuzure mu kwica abantu benshi. Nk'uko ubibona ubu ngubu, kankwe nk'urugero nko mu Rwanda, mu burengerazuba imihanda ntabwo ikiri nyabagendwa y'u Rwanda. Kandi mperutse nakoze ikiganiro ngira ngo muri 2016 cyangwa 17 n'aba ntibeshye, aho nagaragarije ko nabonye inyandiko ivuga ko ibihugu byose byagiye bigabanywamo ahantu h'amapfa n'ahazicwa n'imyuzure. Nababwiye ko u Rwanda rwagabanywe mu bice bibiri. Igice cy'uburengerazuba cyagombaga nicyo bahariye imyuzure, mu kuvuga uburengerazuba, amajyepfo ashyira uburengerazuba n'amajyepfo ashyira uburengerazuba bwose kuva za Gisenyi kumanuka, noneho n'amajyepfo ashyira uburengerazuba, za Nyaruguru, za Nyamagabe, yes, aho hose imisozi yaho. Hanyuma rero amapfa akajyana n'igice cy'Ubugesera n'amayaga ya Nduga, akajyana n'uburasirazuba bwose. Kigali yo iri hagati, ubwo yo iragabanywaho irahombi, ariko nibere ko nayo Kigali iri mu bice bijyanye n'imyuzure. So rero niyo mpamvu usanga tuzagosha ishyano buri gihe abantu babwira ngo manegeka kwimuka mujye hariya mujya, ibyo ubwabyo bitesha umutwe. N'imihanda n'ibiraro n'ibikorwa remezo byose birimbuka kandi abantu bakagira inzara. Kubu ngubu dushobora kuza kugira inzara uyu mwaka tuzeza, ariko gusarura kurimo kurananirana kubera imvura ntireka abantu bagira icyo bakora. Kandi ihinga rigiye kurara, barakubwira ibintu practically bigaragara. Bishobora kurara kandi bashobora kutangira guhinga za mbuto, kuko abantu bashobora kwibeshya bagahinga n'ubu ngubu bakatangira guhinga imvura igatinda kuza, kuko imvura nibigejeje muri kuno kwezi biragaragara ko ishobora kugeza mu kwa kabiri. Kandi ubundi kwa kabiri, kwezi kwa Gashyantare, kuba ari ukwizuba, akazuba gacanye, bakita mu Kinyarwanda ngo ni igihe cy'imirari cyangwa cy'umukamuko. Icyo gihe rero kuboroza inka ziba zima, ni nabwo abantu baba batangira noneho gutangira kugira guhinga, bagira bategura byo kubanjura guhinga, gutera amasinde, kurima ibisinde, kurima. So ubu rero ntibari barima, amasaka ntiyari yaterwa, n'ibindi ntibyari byaterwa, kandi abantu barwana kugira ngo basarure, kandi bashaka gusarura imvura ibari hejuru. Ubwo rero bamwe baragenda babigeraho. Ku mirima hakurya nsanga hari ibigori bitarava mu murima kabisa, ntibyari byava mu murima. Ubwo rero kurara ihinga nicyo bivuze, icyo yakabaye ahinga akaba ari mu gusarura, ngo ntabwo hahandi atari yasarura ntabwo yatangira kwacoca ngo hategereze noneho imbuto. So rero ubwo nacyo gishobora kuba ikibazo. Twaba dufite ubwoba rero kubera gahunda y'abano bantu, abatabyumva n'abatabiha agaciro wenda ntibabimenya. Atwe tuzi yuko iyo gahunda ihari yo gutangira, kuko bafite gahunda yo kwica abantu benshi cyane. Hari igitabo mfite kigaragaza ko hari icyo bita ngo The Crown. So The Crown, wowe ugumbaza noneho neza kandi tone musubize neza. So The Crown is in London. Crown ni ukuvuga ikamba. Ikamba ritegeka isi. Ubundi naje gusobanukirwa ko riri mu Bwongereza. Ari nayo mpamvu Ubwongereza bwavuye muri European Union, mu bumwe bw'Uburayi. Uriya London nk'umujyi ifite agace kagizwe niyo bita London proper. Iyo London proper niyo icyicaro gikuru. Hariho London as a city, ariko hari agace muri London aho ngaho, ni nkuko wavuga Kigali ukanavuga Biryogo wenda, ariko nayo ikaba yitwa London. So that London igizwe n'ubuso bungana na kilometero kare 1.5. Iyo niyo London itegeko ufite meya wayo, niyo umwami wa Charles buri yagiyeyo cyangwa Queen Elizabeth yajyagayo, yagombaga kubararira umuyobozi meya w'uwo mujyi. Mufirmaso mukuru uri ku rwego rwa 33 degree, ari we mukuru w'agatsiko kitwa The Crown. Byigeze bibaho yigeze ajyayo Queen cyangwa iyo yagiyeyo, ariko nta kuze kujya. Iyo yagiyeyo we yakirwa
ni ukuvuga ngo iyo yagiye hariya we niwe wicisha bugufi imbere y'igihugu noneho yakirwa nka rubanda rugufi niwe rubanda rugufi hariya we utegeka hariya niwe shefu we bikaba bimeze nk'uko Vatican imeze mu mujyi wa Roma. Ibyo ni ibintu cyakora ntabwo bimeze nka Vatican kuko biriya byo bikorwa mu ibanga rikomeye, niho ubutegetsi bw'isi n'amafaranga yose y'amabanki ahurira. Amafaranga y'abo bantu niho ahurira, ariko akagira ububiko bwihariye iriya muri Switzerland cyangwa mu Busuwisi. Noneho abo bantu impamvu bakubwiye bafite department cyangwa icyo bita ngo ni pathology company. Ni umushinga ukomeye bafite ngo wo gucura indwara for diseases study, kuko pathology bivuze the study of diseases. So niho aho rero niho n'indwara zicurirwa zose ureba tugiye tubona. Bamwe bakavuga ngo zaturutse mu Bushinwa, ngo zaturutse hehe. No, they are operated from there. Bashobora kuzivana hariya bakazishyira mu kindi gihugu bakazivana bakazitwara hariya. Iyi si ukuntu iyoborwa n'ibintu bikorerwamo biteye ubwoba. Uzi yuko iriya World Trade Center yo muri Amerika imiturirwa amaze kuyisenya, ivu ryayo ryose bararifashe batwara mu Bushinwa. Why? That's a very big question. Kuki baritwaye mu Bushinwa? Ndavuga ngo hari ibyo bagiye gukora muri iriya vuri bindi, kandi bashaka abanyamerika ntibabimenye, Abashinwa ko bafite closed society, nta tangazamakuru ntaki, bakabitwara hariya bakora ibyo bashaka gukorera. Ivu ubwo bivuze iki? Bivuze imibiri y'abahitanywe n'iriya ntuza, bivuze uruvange rwa byose, kuko hari abantu bapfiriyemo hariya. Kuko biriya bintu ziriya ndege ntabwo rero zashenye biriya bizu, ahubwo zakubiseho. Noneho hari abantu biteguye gukora imbarutso yo gukubita gusenya biriya bizu, ariko bivuye munsi mu kuzimu, bivuye muri fondasiyo. Right. So izo fondasiyo bimaze gusenyuka, byahindutse nk'uko ureba mbese ivu, nabivuga mu Kinyarwanda, byahindutse umukungugu. Maze umukungugu rero barimo barawukusanya bakawushipinga bakawutwara muri China. Ntawe uzi icyo babitwarirayo, ariko ikigero byose hari icyo bakoramo kitari cyiza. Ari abapfuye, ari za ndege byashwanyukiyemo byose, ari na bya bibombe byaturikiyemo, byose barafashe barakusanya barimo barajyana. So rero tugomba gutekereza neza, ese turiho imezite iragana he? Those are satanists. Nicyo bishatse kuvuga. So rero mu mwaka wa 2025 harimo icyo gikorwa cyo gutangiza iyo gahunda. Harimo intambara, harimo icyorezo. So icyorezo ni indwara ikomeye cyane, ndetse ikabanzirizwa n'ikintu gikomeye cyane nakubwiye cyo kubanza gucikisha itangazamakuru ryo ku mbuga nkoranyambaga. Pastor, reka noneho mu ngingo ku yindi duhere kuri uwo mwaka nk'uko wari uduhaye introduction yawo, turebe wa mugani y'intambara ziri hirya no hino muri Congo, mu burasirazuba bwo hagati, mu Burusiya na OTAN, inzara ikomeye mu ihembe rya Afurika. Tubifatire hamwe noneho tugende ingingo ku yindi. So urakoze. Ingingo ku yindi nuko turabona yuko hariho intambara, kandi intambara cyane cyane katuvugiye muri Congo dutangiranye nayo, ni turi hafi. Ni intambara idafite shape. Abantu babona yuko ibihugu byinshi bimaze kuyizamo, kandi ntabwo bizamo by choice, ahubwo bihatwa kuyizamo. Babonye ukuntu Kenya yari yavuze yuko itagomba kuvirira muri no rugamba, ko hari President Ruto yaravuze yuko nk'umuntu yavuze ko tuzaterera abantu ba Congo. Amaze kubivuga nyuma y'iminsi ngira ngo mike sinzi mubare, ariko ibarirwa ku myanya ku ntoki zo kuboko kumwe, afashe icyemezo nta n'uwabwiye, abasirikare barabajyana, kubera ko bari bagize backbone ya force yari hari ya East African Community, aribo bari bagize mbese ipfundo ry'umuryango wa z'ingabo za East Africa. Bahise bagenda batanarasezeye. Ni iki cyabiteye? Hari message yaje irambwira ngo kora ku buryo bwihutirwa ukimara kubona iri tangazo. Hanyuma reba Tanzania ukuntu yitajemo, ikagakuza muri East African Community yifashishije ngo iri muri Loni, none ikaba yaje kurwana.
harimo ibanga rikomeye cyane, kuko Kenya, na Uganda na Sudani kugira ngo bikorangize kwinjira muri iyi ntambara ntibajyaga gukunda, kuko byayibarwa yuko biri sympathetic cyangwa bifite uburyo bireba bigaha agaciro ikibazo cya M23. Kuko ikibazo cya M23 ni ikibazo kiri politike. Hanyuma rero bariya bo ibyo ntabwo ariko babibona, ntabwo babyitayeho. Niyo mpamvu bo baza bakavuga bati twe tugiye kurwana, bakagera naho bavuga yuko bashaka kurwana ngo baribere cyangwa bacungure abantu bari mu gice cyo M23 irimo, ngo kuko ngo baboshye. Ayandi makuru dufite akaba avuga yuko babikorera cyane cyane aba South Africa, yuko Congo ibaha umuriro w'amashanyarazi, kandi ikaba ibabwira yuko amashanyarazi azajya bima niba badashaka kuyifasha. Ibyo ni amagambo y'abantu sinzi n'aba barakoze amasezerano. Nta masezerano avuga yuko babaho uwo muriro kugira ngo niharamuka bagiye mu ntambara bazagomba kuza kubarengera. Ariko bashobora kwitwaza muri ya masezerano yabo ahavuga iki? Ahavuga yuko bagomba gutabarana mu ntambara. Kuki aribo gihugu muri Afrika, sinzi yuko ari ahandi bigeze bakuriye alliance irimo clause ivuga ngo mu ntambara tugomba gutabarana, kuko muri East African Community ntabwo ibyo tubifite, yuko mu gihe kimwe mu bihugu bitewe tugomba kujya kurwana. Bariya kuki se bagikoze? Nuko byari byarateguwe kuva mbere yuko bagomba kurema intambara idafite aho ishingiye, cyangwa se ifite aho ishingiye ariko hakabaye habonerwa igisubizo runaka cyashobora kuba nta hantu hatashobora kuba habura ibibazo. Ibibazo muri Afrika dufite imbarutso zatuma ibibazo bibaho, ntabwo byabura. Ariko ni ikihe gihugu, nuhe mugabane, nihe alliance yo muri Afrika, yaba ya ECOWAS, sinzi nabi yujye yumva, cyangwa ya Maghreb y'Abarabu mu majyaruguru ya Afrika, cyangwa ya East African Community, ni hehe bafite agreement yo gutabarana mu ntambara baramutse batewe? Ese bumvaga bagomba guterwa nande? Ko bihugu byose ku isi yose biyoborwa na Loni, kwa nta gihugu cyatera ikindi Loni temeye. Ni gahunda bari bafite uhereye mbere na mbere. So rero tugomba kumenya ibyo ngibyo. M23 nayo ntabwo yapfuye kumera gusa ngo mere kuriya. Niyo mpamvu nayo ifite bene yo bagomba kwirengera muri kino gihe, kugira ngo intambara kare kandi ikomere cyane. Ibyo mbikubwiriye iki? Mbikubwiriye ko M23 yes irarwanira ibyo bavuga, ntabwo ngiye nshaka kubihakanya ngo ntibihari, nanjye ntashyira mu gaciro kuko barabivuga bakabyerekana, kandi ukareba yuko ari ibintu byoroheje, nta n'impamvu byakabaye bizana imvururu. Kuki se Kongo n'aba yanze, ariko bo imbaraga bafite uburyo barwana, confidence bafite mu kurwanya ibi bihugu byose, iyo iraturuka he? Ibyo byose ni ikibazo, ariko aho bigana ni ahantu bakomeye kandi hateye ubwoba. Ariko nk'uko tubizi twebwe, ntabwo intambara ziri mu isi zigamije kuzana igisubizo cy'ibibazo, ni ukugira ngo igisubizo ahubwo kibyara ikindi. Crisis after crisis, ibyo biri mu ntego y'abano bagabo ya 11. Nyisubiramo kenshi, ivuga ngo to keep people everywhere from deciding their own destinies by means of a created crisis after another and then manage such crisis. Ukuvuga ngo intambara zigomba kubaho, hakaba imidugararo, iyo midugararo bakaba abantu banyira ubwite kabaranira kuba basubiza, no bikaba ngombwa yuko ubwabo baza kugira ngo aba ari bo bayinjiramo. Haboneho umwanya rero noneho kujya kureba noneho ibibera Kongo nyivuyemo, twareba urasirazuba bwo hagati. Pastor, wenda Kongo utarayivamo, ahana abantu bashobora kwibaza batese niba ari uko bimeze nako kajagari nabo bantu bari kuza muri Kongo, harabiki? Haraba intambara idafite solution, idafite umurongo. Ihuza se M23 na leta cyangwa no, irahuza ibihugu byinshi. Kuko niba hari mu bihugu bya SADC ubwo tuba tufashe ibihugu byose, kereka ibitoherejemo ingabo, ariko nabyo biba bigaragara yuko biri muri uwo murongo. Tuvuga igihugu nka South Africa, nka Malawi na Tanzania,
wenda Malawi ntabwo ari force ikomeye ariko Tanzania igihugu gikomeye. bavuga ko na Angola yahageze mbere kuko iyi sadeke bivuga ko yabanje mbere na mbere yasohoye itangazo ry'uko ingabo zayo zizajya muri Congo already zaragezeyo. Barangije bavuga umubare w'ingabo udahwanye n'uwo boherejeyo. Ibyo ngibyo rero hari n'abambwiye yuko hari interahamwe zagiye kwigishirizwayo muri Angola. Iyo bavuze interahamwe bashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga abantu bavuga ikinyarwanda bose bari muri Congo kandi bari munsi y'ubutware bwa FDLR. Mu gihe bifatanyije na FDLR bagiye bashobora kuba barabeshye atari bo bagiye ahubwo izo ngabo za Angola arizo zaje zikaza zihishe muri icyo kintu. Ibyo nabo birashoboka ariko akankubaze ntabwo izi ntambara ubundi izi ntambara ziri ku isi tuzita ne chess game no mukino. Ntabwo bashobora guhagurutsa biriya bihugu byose bakabyemera kuza kurwana no kuza kurwana umutwe w'inyeshyamba. Ibihugu byose nka biriya bikomeye muri Afurika bikaza hatari ikindi kintu cyinshi nyuma yabyo. Kandi Kigali gishobora kwijurwamo n'ibihugu byinshi byo muri kano karere. Okay? Ushobora gusanga ibihugu nka Uganda, u Rwanda ndetse na Sudani y'Epfo byije muri kino kibazo. Tutibagiye ko na Kenya nayo ishobora kwinjiramo. Kuko ubu hariho umwuka mubi udafite aho ushingiye muri hagati ya Kenya na Tanzania. Cyane cyane nko mu bintu nushengo ubwikorezi bw'indege. Ku mugoroba nazo ndeba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Tanzania avuga ko bagiye kubikemura we na mugenzi we wa Kenya. Yes. Ariko icyo ntabwo cyakabaye kibaho. Noneho na rivalry ishingiye ku myaro, no kuvuga ku byambu y'ibyo bihugu byombi. Tanzania ishaka kuba superior muri East Africa. Igasanga ntifite hinyura. Kuko Kenya kubera strategically uko imeze n'ubukungu ifite bushingiye ku nganda, ko Kenya ishingiye ku nganda ntabundi bukungu ifite. Bashingiye ku nganda bafite muri kano karere. N'imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihabera. Cyo gihugu cya mbere gifite economy imeze neza, gifite na national budget iri financed almost entirely by the current expenditure. Amafaranga ava mu gihugu ari haje kugira ngo bakore budget yabo. Noneho rero bakaba kandi kikaba kirindwa na ba nyir'ubwite kugira ngo kidakubangana kubera impamvu zo gukomeza kuba icyicaro naho imigambi ya rutura icurirwa. So rero twebwe nk'abanyafrika dushobora kuba atari serious tazi ibyo turimo ariko hari abandi bazi iyo gahunda uko imeze. Ntabwo rero wavuga utyo utibagiye ko na Central African Republic ubu ngubu nayo nayo ishobora kwinjira muri iyo ntambara ndetse na Congo Brazza utazi uko byakwisanga byagiyemo. Ntabwo biriya bihugu bishobora kuza uko byakabaye bikomeye ngo bije kurwanya M23 agatsiko k'abantu bitwaje intwaro nk'uko kavuga. Hariho game, hariho umukino mugari no kuba oni yaraba qualifying nk'abantu bari organized, abantu nabyo ubwabyo bigomba kuba bafite ikindi bihishe. Yes, that's carries a message. Ngo ntabwo ari small force. Abantu bakomeye bagomba kurwana. And ntibizana gutangaze kubona M23 ishobora kuba ifite intwaro ishobora kurutariza ibyo bihugu. Who is arming M23? Hashobora kuba hari something behind. Kugira ngo habe balance of power. M23 ishobora kuza ikarwana ariko kandi ifite force ikomeye iri inyuma yayo utazi dushaka kumenyera. Hari hakabisobanura igihe kirekire. Ariko twumvise ko bamwe mu bayobozi babo baguye mu bitero. Harimo nk'ushinzwe warushinzwe ibijyanye n'ubutasi witwa Castro, Colonel. Nese ntambara abantu ntibapfa mu ntambara ubundi babagiye gukora iki. Ariko iyo wishe umuntu uri hari igihe intambara isubirira udubi kurenza uko uri kubivuga uti balance of power. No. Biriya ntabwo ari byo kuko ni ukuvuga that guy was in charge of intelligence. Ntabwo ari muri structures, ntabwo ari muri command structure y'igisirikare. Intelligence there are some others bashobora guteka ingo. Byo ntabwo ari gikomeye gusa it's a blow, ntabwo umuntu yabyishimira babapfushije. Nkuko nabare nabo bashobora kugira bate nabo bagapfusha. Erega icyo bashaka icyo bumva kumva nuko ikibazo kiri aha ngaha
ni ugupfa. Ubundi cyari gitegerejwe n'ikiriya cyakozwe, cyari gitekerejwe no kudekarara intambara. Ndetse bajya babona ko M23 irwana yabavudukana bakwirukanka bakagenda bagera nk'ariya bakabihora bakagaruka mu birindiro. Ubuse M23 ntijya gushobora gukomeza ko bajya kwibara yuko ari igiye ku offensive, ari igiye kugaba ibitero, bikaba byayizanira amanota mabi yuko ariyo yashoje intambara. Ariko ubu bari yabashoje intambara, kuko ubwo mu gushoza intambara no gukora ibyo shatse nta kihomba. Kongo nta kihomba kuko bamaze kwiciraho iteka kugira ngo ibe aho imvururu zibera. Kuva imyaka hafi 30 ariko na mbere y'imyaka 30 bari barayiteguriye kuva ku gihe cya Mobutu afata ubutegetsi. Hari hagamijwe ngo first of all Kongo babanze mu buryo bwa economy bayikubite hasi, iburi ibintu byose be nk'ishyamba riri aho ngaho, bajya babona uko exploiting. Ikindi cya kabiri barashaka nakivuzeho kuva kera yuko Kongo yaba mu myenda itazashobora kwishyura, kuko bazi yuko ifite ubutunzi bwayo, abayiha amafaranga ni bande. Hari bank ya bitangwa the International Bank of Settlements itanga ikora icyo bitangwa ni the line of credit ku bihugu byose, bahuga amafaranga yose ushaka, ariko bakavuga ko uzayishyura, bakabona ubwo bakubwira ngo ubutaka bwawe none kwishyura tuzatwara igice iki n'iki n'iki n'iki. Ari byo mpamvu rero abantu bajya bavuga n'urwanuga ibintu bya balkanization, ntabwo bazi ibyo ari byo. Hari yo umuntu wamwe yuko bira bice bya misozi miremire ya Minembwe na za Fizi yose bamaze kuyigura, ntabwo ari cyo cya Kongo kiriye gifite bene cyo. So rero ariko twebwe Abanyafurika ntabwo tubimenye ibyo, turaciritse, ubwenge bwacu buri hasi cyane. Barareba gusa Rwanda, barareba gusa umuvuga ikinyarwanda, nabwo bagera hariya bakicana ngo uyu ni umunyakatanga, ngo uyu ni umuruba wa Kasai. Hariho n'ibindi numvise abantu bari b'Abanyekongo kandi b'Abaruba, kuko muri Angola harimo Abaruba naho n'Abakongo, ariko abari baragiye kera baranabyariye abana barabirukanye ngo ni abanyamahanga, bagendeye ku mipaka ngo yashinzwe n'iki n'abakoloni. Dufite ibibazo bikomeye cyane hano, kandi abantu bacu nabo barazonzwe. Ntabwo biganiro nk'ibigi bashobora kubikoramo ibintu by'ubwenge, babikoraho amatiku. Kuvuga no kutavuga sanga ni hafi ni kimwe, ariko ntabwo twabura kuvuga ko tugomba kwerekana ibibazo ko bimeze, kandi tukereka abantu inzira y'agakiza. Ntabwo iboneka mu kurwana tugatsinda bano badukandamije, ahubwo inzira y'agakiza tujya tubabwira ni inzira ya Kristo. So rero mu kibazo cyawe cya Kongo, kino kintu kira gahunda, ntabwo navuga precisely ngo bigiye kumera bitya, ariko hari likelihood yuko hari kigamijwe ari ukwagura iki gikorwa kibi kigakwira akarere kose. Kandi tuvuga akarere tuba twibeshye, akarere k'ibiyaga bigari ntabwo ari byo, kuko niba South Africa irimo Angola ikazamo byaba bitwaye umugabane hafi ya wose. Umugabane we bita Black Africa, Afrika y'abirabura yose, kuko n'ubundi ikintu cyitwa umwirabura ni ikibazo ku isi. Barabyara baravuze ngo ni umwanda, ngo they are horrible, niko bavuze. They are horrible, bagomba kuvanwaho. Ariko twebwe ubwenge bwacu uko bungana, ntabwo nose kankubaza akantu kamwe, kuki badashobora kumva ngo no, iyi ntambara tujyamo ntabwo ari ngombwa. Kuki abantu bashobora kuva Tanzania bakava Mozambique, bakava Malawi, bakava South Africa, Namibia, byagwa n'abazambiya bazaza batavuye, bakajya kugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi bo wenda twumva yuko bo bahembwa cyane, bafite ibyo barimo wenda biri economical. So ibyo cyako ngo numva nakigarukirizaho, dusenge gusa nta kundi. So burasirazuba bwo hagati rero hari ibintu bikomeye biteye bityo. Hari intambara ubwayo iri hagati y'aba Israeli n'aba Palestina baba Hamas ndetse na Hezbollah. Ejo bishe umuyobozi wa Hezbollah ukomeye, kandi rero ndi bari baherutse kwica wa Hamas n'uwa Hezbollah. Uwa Hezbollah uyu ni uwa kabiri. Ibyo rero bikaba birushaho kuzana uburakari. Ingabo za Israeli benshi barimo baragwa hariya muri ya miferege tunnels iri munsi y'ubutaka. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ni intambara utavuga ngo izarangije cyangwa ejo bundi.
hari n'uwambwiye yuko ntabikonfirma neza yuko Egypt ariyo Misiri yinjiye mu ntambara, ushobora kuba yarashe amasasu muri Gaza aho ihana imbibi na Israel. Icyo kikaba ari ikibazo mu misozi, mu butayu bwa Sinayi. Ikindi ni uko ari intambara yindi iri hagati ya Iran na Amerika mu nyanja itukura, hifashishijwe imitwe y'ibyihebe byitwa Abahuthi. Abahuthi bafite barwana ibintu by'idini hariya muri Yemen no muri kariya karere by'inyungu z'abashiyite, nibyo barwanira. None ubu ngubu babihinduye, barasa nk'aho ikibazo kiri hagati y'Abahuthi na Isirayeli. Isirayeli ntabwo ari abasilamu, ariko bahinduye bararwana. Bafashe Abanyamerika bavuze ko bafashe ubwato bwuzuye ibitwaro bikomeye birimo n'imizinga irasa kure, kandi umuhora wa Suez Canal wacukuriwe kugira ngo ujye ugabanya ikiguzi cy'ubwikorezi kiva mu Burayi kijya muri Aziya ndetse no muri Afurika y'Amajyaruguru n'iy'Uburasirazuba ndetse n'Ubuhinde. Ubuhinde nabwo ko buhomba, nawe bwohereje abasirikare n'amato yo kuja kuzana amahoro ngo mu nyanja itukura. So mu nyanja itukura bazana amahoro bagira bate, umutekano waho buwarangiye, kuko bariya iyo byagenze kuriya nabo bariya biba byabaye intambara. Iyo byabaye intambara rero ntabwo bavuga amahoro arahari, kandi ntabwo amazi magari nkariya ugomba kuvuga ngo uzayarindisha abasirikare. Kuko icyo gihe isi urumva isi irimo irajya mu kintu kibi cyane. Twebwe ibintu biva mu Burayi bigiye, amato menshi yamaze gusesa amasezerano yo kunyura hariya, bakagomba kujya aca munsi ya Afurika akazabona kugera inaha. Byumvikane yuko twebwe ntabwo dufite ibintu byinshi biva Burayi bw'uburengerazuba, ariko bavanayo ubuntu nk'amamodoka, nkatwanga amamodoka menshi niho twayakuraga, amamodoka ya Occasion Europe niho twayavanaga. None ubu ngubu aho ngaho kuyabona ntabwo byabyoroshye. Ikindi gikomeye ni uko tutazi iriya ntambara aho ko yagira. Bashobora no kutangira kwibasira amato ava Dubai azana ibintu muri East Africa, bitwaje ngo amakompanyi ari muri Dubai akora cyane, na Dubai ubwayo cyangwa ibyo bita United Arab Emirates ifitanye ubushuti n'imikoranire na biriya bihugu by'uburengerazuba bw'isi. Bikaba rero byaba ikibazo, aya mato nayo bakayarasa, bakaba badushyize mu cyago gikomeye cyo kutabona ibicuruzwa. Bikaba bisigaye no gukoresha indege, kandi gukoresha indege ibihahwa igiciro kiba kizamutse cyane. So rero icyo kikaba ari ikibazo gikomeye tubona kiri mu Burasirazuba bwo hagati. Hari igihuha kimaze gukwira hirya no hino yuko Ubudage bwamaze kumenya yuko hari intambara igiye kuba hagati y'Uburusiya na OTAN cyangwa NATO. Bikaba bivuze iki? Bikaba bivuze yuko iyo ntambara mu gihe ibayeho, Ubudage niyo gihugu gikomeye mu bukungu mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Rero ubwo kirimo cyatangiye kwitegura ingaruka z'iyo ntambara mu gihe ibaye, kandi iyo ntambara ibaye hagati y'Uburayi n'Uburasirazuba, Uburayi bw'uburengerazuba n'Uburusiya, bivuze akaga gakomeye cyane. Icyo gihe Amerika igomba kuzamo, kandi Amerika nabijemo n'Ubushinwa bugomba kuzamo. Hagati aho Korea ya ruguru ifite uburyo yamaze gushyira Korea y'Epfo ku rutonde rw'ibihugu bigomba guhita byatakwa muri iyi minsi, bigomba kugabwaho igitero, kuko bibarwa nk'ibibangamiye umutekano wa Amerika ya ruguru. So rero tukaba dutekereza icyo kintu n'iki cyo bihatse hari ikintu gitutumba ku isi, aricyo twisi ibicu bya rukokoma. Kandi ibyo bicu bya rukokoma kwinjira mu mwaka utaha 2025 ari uteguremo ibintu byinshi bibi ku isi. Harimo ibyo twahoze tuvuga mbere tugitangira ikiganiro, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. So bivuze iki kuri NATO? Kuki bakorangiza iriya ntambara ya NATO? Ntabwo Antikristo azaza ku
kwicara ku ntebe y'ubuyobozi Uburayi butabanze kubanza gusegeshwa n'intambara. Iyo ntambara nk'uko babikoze bashaka gushyiraho umuryango w'abibumbye, umuryango w'abibumbye wabanjirijwe n'intambara ikomeye cyane, ariyo ntambara ya kabiri y'isi yose. Kuko intambara ya mbere y'isi yose yashyizeho icyo bita League of Nations, ariko ntabwo cyari gihagije ko Amerika ubwo yari itarazamo, kari akantu gato. Kugira ngo rero birusheho kuba nkenerwa, intambara ya kabiri y'isi yose yabayeho. Noneho ibihugu byose byumva yuko bikeneye umuryango umwe bihuriramo kugira ngo ibibazo byabyo bijye byigirwamo mu rwego rwo kuzana amahoro ku isi. Ubu rero hari ikibazo kivuga ngo ese ntakenewe guverinoma imwe itegeka isi? Ese iyo guverinoma abantu b'isi bazayakira, bashobora kuyakira? Kandi bose urabona nka kiriya gikorwa cy'Ubwongereza kuvuga ngo no twe tugomba kuva muri OTAN, no tugomba kuva muri Europe, mu Burayi, mu bw'Uburayi, baracyafite urumva n'umuco wo kuvuga yuko bihagije, ari igihugu gifite uko kiba uko gikwiriye kubaho. Ubudage bufite ubutunzi bukomeye, bashobora kuvuga ati no twebwe kugira ngo Uburayi bukomeze butuzanira ibibazo, dore intambara zirimo nuko twanavamo, kugira ngo rero be kuvamo nuko ubukungu bw'ibyo bihugu byose bwabanza bugasengwa. So rero hari likely kuba intambara ikomeye nk'uko biri mu ntego ya 9, intego ya 9 mu ntego 21 zo kuzana akaga mu isi. Hari gahunda muri iyo ntambara cyangwa muri iyo ntego ya 9, haravuga ngo to cause by means of limited wars in the advanced countries, gushyiraho intambara z'igihe gito ariko zikomeye mu bihugu byateye imbere, hagamijwe kwica abantu. Bavuzwe ya gahunda yo kwica abantu 3 miliyari mbere y'umwaka wa 2050, ariko abo bantu iyo ni minimum. Ariko ubundi hakeneye kwicwa abantu 75%, ariyo cyorezo twavuze mu kanya kirimo kiremerwa, ariho cyorezo giteganyije kizaba gifata abantu mu ngingo, we umuntu cyo gufata mu ngingo zose, cyarangiza kandi kigafata no mu myanya y'ubuhumekero, ku buryo kwica umuntu bizaba byoroshye, cyane cyane ko abantu twamaze gushegeshwa n'ibirwara by'ingeri zose mu mibiri yacu. Hanyuma rero hari inzara ikomeye iterwa no guhindagurika, byo bita guhindagurika kw'ibihe, igomba kwibasira abantu 20 mu ihembe rya Afurika honyine. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane, ubuhakari bwo gutabariza abantu cyane cyane bo murere bo mu gihugu cya intara ya Tigray. Intara ya Tigray yugarijwe n'icyago gikomeye cyane muri Ethiopia, kandi ibyo baravuga ko bishobora kugera no mu karere kagutse k'ihembe rya Afurika, nko muri za Eritrea, Somalia na Djibouti. Ibi rero bikaba nabyo ari ibibazo bikomeye twabonera umuti, kuko niba ibihugu byo muri Afurika bifite ubwo bukene no bikakubitaho n'inzara, iki nacyo ni uburyo bwo kwiga uburyo umwaka uhereye mu mwaka utaha w'2025 uburyo Afurika izicishwa inzara. Nkuko intego ya 9 none ivuga, intego ya 9 ivuga ngo iki? Iravuga ngo by means of starvation and diseases, kwica abantu hifashishijwe inzara cyangwa amapfa n'indwara mu bihugu byitwa yuko bikiri mu nzira y'amajyambere. Ibyo ibihugu mu nzira y'amajyambere, ubwo umugabane wa Afurika wose uburimo. Ibyo rero bikaba ari ibintu bigaragara yuko ari ishyano. Icyorezo kigomba guhitana abantu rero 55%, twari tumaze kukivugaho, ntacyo nacyongeraho gikomeye. Gusa icyo nakivugaho nuko abantu mwese bakurikira imbuga nkoranyambaga, hariho gahunda yo guhagarika itangazamakuru. Ibi tuvuga mukwiriye kubiha agaciro hakiri kare, kuko ntabwo tuzi yuko nyuma y'umwaka wa 2025 hazaba hakiriho ubwisanzure mu gukoresha
imbuga nkoranyambaga, kuko imbuga nkoranyambaga social media platforms baravuga ko zibangamiye ukuri kwa siyansi. Science iravuga ikintu bakazana ikindi. Science nayo bivuze ngo hari indwara, hari ibyago, social media zikirukanka zigakubitaho abantu babihakanya, bavuga bati ibyo si byo, kuko nta ibinyamakuru bindi barabikontorora. Nta kinyamakuru nubwo cyaba Time Magazine cyangwa Newsweek cyangwa ibitabo ibinyamakuru bindi bikoresha amaradiyo, ibyo twita electronic media, byaba ibyandika, ibyo bita daily bulletins, nka bya news, nka bya observer n'ibindi. Ntabwo ibinyamakuru byose watekereza by'impapuro cyangwa mu cyongereza bya tabloids ntabwo bishobora kwandika, kuko ababiyobora nibo ba nyir'ubwite. Ntabwo rero byashobora kuvugisha ukuri kwibera mu isi, kuko ibyo bibera mu isi bivuze bavuga yuko urimo wamamaza icyo bita conspiracy theory cyangwa conspiracy theories. Mu yandi magambo ni ibihuha, and you can be found guilty and sentenced to heavy punishments, kuko uramaze ibihuha ngo bidafite ishingiro. Ariko ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane twifashisha itegeko ry'umuntu kuvuga ibyo atekereza cyangwa yibwira yuko ari ukuri, ntibafite uko babikora, ariko bagomba kwiga uburyo amategeko yajyaho abuza zino mbuga nkoranyambaga gukomeza kuvuga. Twabonye urugero rwa umugabo witwaga Rashid Butari, dogiteri ukomeye, waje gupfa mu buryo budasobanutse, cyo murabizi. Twabonye ibyago byabaye kuri David Vaughan Icke, muramuzi yuko ari umwanditsi w'ibitabo, umuntu wakoreshaga za conferences ahantu henshi yamagana ibyo bita New Age conspiracy, arwanya umurongo wa Illuminati wo kurimbura abantu, agenda yereka rubanda ibyago aho biri, ariko is nowhere to be seen. Cyane cyane ko abanyaburayi bamaze kuva ku rwego rwo kwiorganizinga ngo bavuge ikintu. Abanyaburayi bameze nabi cyane, kubera ko bo ubwabo babashizemo uburyo bwo kuba ntabwo icyo bita social relations ntabwo kikibaho. I Burayi umuntu ni nyamwigendaho, amenya ubuzima bwe, akamenya n'akazi ke, akamenya n'uko ari bubeho, ntasuhuza mugenzi we, ntabwo bafite aho abantu bahurira ngo bajye inama baganire bahuze, no. Iyobokamana barivanyeho, abantu n'abanywa urumogi n'abasinzi, abantu baratekereza gusa mu mafaranga, gukora cyane umuntu akabona. Survival has become tough. Ibyo biri mu bihugu byinshi cyane cyane mugabane w'Uburayi ntabwo umeze neza. Amafaranga bo barayafite, ko ni amafaranga y'amacurano babaha nayo bahaye ubuntu kugira ngo babeho, ariko nabwo ntabwo ari byo, kuko amafaranga ya survival kugira ngo we gupfa ntabwo uri umuntu, kuko uba utangiye kuvuga ngo leta niyo mubyeyi wanjye ntihingaburira, ntabwo uba ugifite uburyo bw'ubwigenge bwo kubaho. Utana umutwe kese ntabwo uba ukiri umuntu. Social abantu bameze neza, imiryango ntiyuzuye umwiryane, za divorce, abana gusara. Ejo nabonye akantu agakuru, ariko ndibere yuko ari agashekeje, ariko kajya kabaho. Umwana w'incuke ahamagara polisi ngo nyina yakoze icyaha cyo gusinzira cyane. So abana barabikariginga guhamagara polisi for just nonsensical issues. Umwana ngo nyina yasinzira cyane, ngo aramurezga kuri polisi. Bakashyiraho nk'aho kantu abantu bakareba bagasheka, ariko what are they promoting? Icyo bashaka gukora ni iki muri ibyo bintu? Ni ukwerekana ko abana noneho bashaka kugira ngo bakangurire kujya bahamagara polisi mu kantu kose kabaye mu rugo. N'umuriye urwara ari nyina ari se bagahamagara. So Imana ibaho umugisha, ikaturangiza inishangisho. Uhoraho Mana yacu, uradukunda, wadushyiriyeho muri iyi si kugira ngo tugukorere, ariko mbere yuko tugukorera waduhamagariye kuba ubwoko n'ishyanga ryera. Niyo mpamvu twingingira kugira ngo tubabarire tweze dutunganye, kuko tutejejwe ntabwo twazakubona nk'uko isezerano twahawe riri.
cyangwa se nk'uko imbuzi twahawe imeze, turakwinjiza rero kugira ngo babe natwe dutunganye. Kandi twumvise yuko hari imigabane ibiri y'abagabura ibyawe, twirinde kugira ngo utazaba abagaragu b'imburamumaro batazi igihe sebuja baba bazazira bakifatanya n'ibizira, hanyuma ngo bakazacibwamo kabiri. Turengere dukize mwami, imbabazi zawe zihoraho, n'amagambo ahishe y'ubwiru ariko yabereyeho kugira ngo abayoborwa n'umwuka wera bamenye ibyo ari byo. Nuko rero habwa icyubahiro, kandi ikiganiro kizagera kizatuma benshi bakanguka bamenye ukuri. Tukaba tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu temuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu Ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare